wabarakatuh. Dumanku yang misara wa ako karuan misara sabab men hati me labitin oras men sa misara ko sumagawa nen niyan baya ko painte yene pasal ko birthday niyaan asal ko itong staradin ke mo na sala at niya waktu de dinari sabab men hinang painte yene me dumain agama Islam. Yung problemahin sila hat rasilan atawanin si aadawahan tabi'a niyan iya pinaniya din magliyo pero kinabayan Islami sa inyo pamanin. Bang bakas nga nakandarin hinang din mag-birthdayin. Wada po mag-birthdayin dan buwa ang banyene ko itong sarawe ito may kaulamaan haram mata. Pagge mag-akikahin gay hininang wede. Wada po impag-akikay ninin inirambuwa ang banyene sinunnat we agama to Islam khilaf ulamain. Niya magpain wajib akikahin, niya magpain sunnah, niya magpain sunnah muakkada. Sumagawa ni intayin tagra isilian pakaiduan te kahapan. In yene ka salaan sin kawangsahan te atawanin ka pangsayahan te ko ita gustarahin pinagliyo wede hinangin jay pangandakanin buwada pun pangandakan tininggalan. Piye adja ang makanak bakas pain te inanakan ga ta akika sampai minubul. Sampai agen yene ni an taga-anda bupain makageesye. Buada pun iluin at suday yene ni an pagladjakananin atawa niya an suday yene pagpabusan altain tegge rinidjikian kay Allah subhanahu wa ta'ala sa hadya-hadya rinidjiki in makanak dok iluin pain ti ambang sunnat si Rasul sallallahu alaihi wa sallam sabab men pain ini Hasan Dukusitin bin Tuan Nerawan amban ni kakainang muli ang sudah gitu di paniatan ni mag-akikahin buwada pun in mag-birthday yun dati ka mag-birthday kaune nilis mo pa inte pinasan ka pag-birthdayan bang katauhan mo asa mag-birthday mapiyuin bang amban akuhin asa sudah gitu di piyun bang kita piyu lagi-lagi nan dambu amban alin ustad dambu amban alin tablik dambu amban alin lang kawanggonin pinain mambe kam ustari ni hati pilih. Atawa mambe kam idu hati tabligin pilih. Mambe kam pinain idu hati haji inti sebaga untuk desa nian papa sinang iun gene magtaid in me painte siye me kaustaran tabi'a men sarong ga usab niya sumagawa ang kalu niya adja bisarak kulay na supaya painte yene ilien gawde na wasag ini hinang ni mabitahin na isilahat ke wasbillahi painte wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sine nalian yene dambua kauman atawan dambua tumpukan atawan dambua yene agama pania apa in manusia yuen amban ne siya. Dambua in birthday ininen amban kakahinang sin Nasara. Mag-birthday sa si Isa alaihi salatu wassalam tuksarta hininang disabuhi ede si anak kaanakan de. Ubus, bang asal pa inte, in birthday ininen, jinari si Sara, yan agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gay pinalabay we, dape we, pa inte asal, niyan, sa inin ne, pa inte bantuk, di sante, pariki dinaan, bang yan kahapan, asal masik kita di inakahan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuk si hadis ne pe, duk mania-nia naan si inin pinegas si hati kita di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum sina pa inte yene nalian ampan qauman duk lagi inin yene me Nasara kegge inin pa inte wahinang den na pania pa in amban manusia ien koe di sab ka ula-ula amban na tumpukan ien kegge mag-agresi atawanen sinalian we ne duk binatukan we ne yene kakahinang den. Allahu a'lam. Mabahanon bisa. Mag-cake. Uustek na sa bulan Christmas ko na bulan hindi na sa mag-Christmas bang sa ten mato. Tek na sa New Year sa maglami-lami mag-New Year. Ubus anatin mitpo mato. Na anatin
Manggay pakitihan teri inki teri matatoe in pagsambahayang sa inge panambahayang anakin bisan lupain ni si amma giro nambahayang. Minsan lupain ni si ina, sinangan na kupain ni cake, tata sinangop-sihop. Pagla nila may pain ni elaw panganakan ko. Nahinang ng sampay apahi. Sampay ni mula sa darat Tuhan kami magkapag-ibadah. Ando, napungtang ito si Adam AS, panaglaan ang bansang inin. Panaglaan ang bansang inin. Sinesine kalkiteri makakali. Pasampay tayo si kapung tinahayan tayo si Adam AS, kung pakale pasampay tayo si kapung tinihan kan bangsa yatan. In mag-birthday, gay pa in January, si Adam AS, gay kuhi pa in bangsa tayakan. Bangsa tayakan dahil ko sa balik ko apabila inalenan gay kuhi asal gay inang bangsa tayo. Igabit, hindi. Bangsa tayo agap. Islam. An ambali Guru Abu Widad murah-murahan pinagbarakat si Allah subhanahu wa ta'ala in kataun uk imtamaham uk murah-murahan tamba manamba imaka ikhlas uk murah-murahan pinako si Allah subhanahu wa ta'ala bang malisad kita di indaman umur taha sipag dakwat di sibulak basilan insyaallah subhanahu wa ta'ala.